Sofumame Freda Afriyie de sem de aba abetudwa pi achirim like say mami bi ono baba ware abrantie young guy bi a in fact about le obo ware in fact amani hunu pa ana okom like say yebusa enne say say eja obo ware otipen so anan so say eni kwan say eja obo ware otipen so Samre sanse ebi esi omu ye bi so ensi omu ye ma me nsem ode tu dwa na ebebo wo ho no ne nkase no sa de tu dwa se Ama Mcbrown Empress ase wanko ware ne tipen so nti no opese na brabo ne nipadua no wo yese de betimi aso ne kun ani enam so ade no ntimi emwa na Ama Mcbrown ensema ma me ede tu dwa yi abusua ne kwan so ano woni ne ya adwene anase woni ne nya adwene Wagin chire wo mu ene sei obi na de ne ho wo se de me pe ana me ye mabrabo ne tie ma me Freda Afriyie sof ma me emresisi ya ye ba ya betoa ensem no so e wo studio ano me persist bi or Virginia me se me pe telephone number na maka no kura nyina de a kire sister ni ye penin sen guy no the woman is older than the guy. But sister no any bear mate e wa abrochire America krom ha na bear man ni nkrata oni bear man wo baba ko inse se obeye nkrata de amaboy no wanye e na wo hia bear matenten na pem obi kan ne ma no e na sister ma boy no fiancé visa e penny boy no Afri Ghana aba America krom ha wa ba bedu Obabedu na o say less than 3 months omo wale. Obedu ya na sister ni ye omo ye awade. Tani chimie ni say na say nko omo nye engagement wo Ghana. Boy no enya na nkrata no. Na nkese se wo ne boy ni nyina nko Ghana. No movement na awade ni ndimu ewe abusua nim. But because of say oye jimifo ba sesa mema ne ho abo ne ho so nti. Na ombu ne ho se ne ho ofe. Or your mother of one into one putting itself together or woba or drink kwasi adoho or drink se be maybe si wodo abrantie bia wo ye pani me boy ne catch me sister ni in 8 years boy ne catch me pain sister ni in 8 years o catch me sister ni in 8 good years na one person sister no boy ne catch me na wo hu me da o onhia me da just ordinary telephone call Telephone nkoma obi interview obi ede ne ma me say mempa live in adwuma wo New Jersey ha ma ne yenti na wa start bo oba ne biography time sama boy ne kan me yo oba time buno mo ko form ba de ne yedi musi me too fisa wo yo oba ne wanyini never in your life ka say age is number won say de na Ama Mcbrown wo bre ene wo sesa ne body or ye ne ton or ye way she is doing everything just to please a man not because of Najuma wa you. Not because of Ntadia or the best. Or ye bibia will read or friends say gastric bypass was said here, and no be no din can't any first. Send ye beya obey ketwa. O did ka crebia no ame. And na she yen me ban Ama Mcbrown, a very beautiful young lady. Nana Matuwe, a dear and or here we are say. And now a quack yen a ton. When ne wakwa yen a ton. Just so person one in Kurumaswo, any age, but age is far. Don't buy stress to yourself or in the name of Obama, and do not buy a stress for yourself or in the name of Oba. Me persist bi or Virginia. Me say me per telephone number. Number can okure nyina de a kire sister no. Sister ni ye penin sen guy no. The woman is older than the guy. But sister no any bear mate e wa abrochire America krom ha na bear man ni nkrata oni bear man wo baba ko inse se obeye nkrata de amaboy no wanye e na wo hia bear matenten na pempe mapa ha ne ma no e na sister ma boy no fiancé visa e ma kwasi ampeni boy no Afri Ghana aba America krom ha wa ba bedu obabedu na o say less than 3 months omo bedu ya na sister ni ye omo ye awade sister ni chimie ni say na say nko omo nye engagement wo Ghana
boy no enya ne nkrata no na nkese se wo ne boy ne nyina nkɔ Ghana no mo nkɔ ye engagement na awade ni ndi mu yanim but because of say oye Jimmy for ba sesa mema ne ho abɔ ne ho so nti na ombu ne ho se ne ho ofe oye mother of one into one put on itself together or ba or drink kwasi adɔ or drink se be maybe si odɔ no abrantie bia wo ye pani me boy ne catch him sister ne see in 8 years boy ne catch me pain sister ne see in 8 years o catch him sister ne see in 8 good years na one sister no boy ne catch me na wo hu me da o onhia me da just ordinary telephone call telephone nkoma obi interview obi e de ne ma me say me mpa live in adwuma wo New Jersey ha ma ne yenti na wa start bo oba ne biography time sama boy ne kan me your oba airtime buno moko form ba de ne yedi musi me too fi say wo your oba no wanyini never in your life ka say age is number won say de na Ama Mcbrown wo bre and there was a sunny body or ye ne ton or ye way she's doing everything just to ban not because of Nejuma wa you not because of Ntadia or the best or ye bibia we or friends say gastric bypass was said and no be no din kan kwa ye ne first send ye be ya obeye ketwa odidi kakra bia no ame and na hwe ye nua ba na Ama Mcbrown a very beautiful young lady na na matwe e de na ohia wo wiase and na wakwa ye ne ton wone wakwa ye ne ton just say what person woni ni kunuma so any age but age is far. Don't buy stress to yourself all in the name of Obama and do not buy a stress for yourself. Hey Mr. Bankwa Mama say tap send e wo bronya chede bi omode ma adofo na me maybe say kwan be so no be fa ni sabeka bi nti me maybe say no kre send bronya chede promo e na mama e ka ho asem okay asesi send omo customers omo chuma bebre nyam ba ko eh sir omo cha nyam be to say 55-inch smart TV omo cha blenders omo cha air fryers omo cha Amazon gift cards omo cha flight to Ghana the tap send the bronya wo say ni sika kai ba wa dofo no 51st October kosi 28th ba forget it tap send bronya cha de the addition so nim sa pesa we ni a week bia uni how the obey so be send the week bia $300 €300 and also £300 and ya ma bro ha de becho now nim dia dance so we mu Debbie Andranko no 50 sabre kosi 28 December send $2,500 $2,500 and also £2,500 yeah chow ni bebre chino si me bisa wo nko na me so ya nkwansa unim se obi wo ho a na ne first time lo di tap send ye hian so be use Adepa TV promo code ni ya chow bonus Adepa TV hey na se ya unim tap send atre na hiem sesi ya omo ko Netherlands omo ko Austria omo ba UAE so Arabanka senti sandiska ni anzi ancha ni ama bebre ano mo jentre ha Mr. Mankwa me ko na ma frɛ ka kire mama sa tap send mana tap send de fa kwanya we so ama ma finshia pa mun ko so a emfa tap send dan send this camera ma do for Ghana finshia pa ensema ayesof mame Freda Afriyie e de ebetu bia yi eho so ebi no kasa o na kwai ne body ofa ho bai ebi se ebi anasem no kan eye no kore abodwafo atanase yem bo hu entuso ho adwene na abodwafo de mama kwa bai so mame Freda Afriyie e de ensema to bia wose na Ama Mcbrown empress ne kasa yem no ana wo ye faton e de kire se o se de Mcbrown aye ne body no ebi onyini sine kunti no opese I mean, when this solid into the way, Adiano. A summer, my made two jab. And he said, this is a son of Mono. What would you want to say? Ajo, young chair after 4 hours more share is the same ring. TikTok phone now, so much here. Ajo, and then as seminal, semi casame becan. One shy baby, Nani Pana or chain and on what a panta.
Semi Casame Becca, one shall nipana no walk casam, ye baby, or bed locking no one shed them, on to be PB. I join Nana me, cover girl. Say a cassie 2 years near singing password display no, make you chance. Consent check. Obikan asem emba good so. Okay. Adio Freda Afriyie wa kasa no. Wono adio ne ho bon pa o. Oh, kwan be so. Kasa no bon. Ne ho bon wan kasa eni so otetangum. Freda oho bon o entetangum wate. Freda Afriyie say wate oho bon entetangum. What shall I say a trending news? Freda, because I also we are evangelist. What shall I say a trending news? Okay, and you better treat you as such. Tiene sanity any BM. Mr. Freda, so one share ye one no one can come same year. We bet now with them when walk come a book boom. Boom. Freda, and now one and now who social media no so and won't crow for show say who couldn't win it say you'll be kunyawa. And now na Freda Afriyie papa woni ni ti wo sisi am say enya wo ana nkrofo keka say what taba be ma na enya wo Freda papa ya woni ni ti wo sisi na wodi ni tu nkrofo nya wodi ni dwa wonu mu Freda kwa be so na fa so di sia papa no wenya ho aden no bia sori a no wa twe na no asi na na Ama Mcbrown asem so aden oni pe na ko wa be ma twamamboni one pen wako be ma want to mean to zip mu Freda me pisawo abu ka se ma je case study ada na Ama Mcbrown no oye project work ana so na ne ho odom enti kwa share kwa bia sori na ode ni attach the video asem of Freda kan kama o cheni se na ma ode ni di bebu anka wo betimi aka asem no abrepa wo mbodi wono pe na wawara ni kunu ntimi to zip ono pe no ni bema wo ho bema ni dwama mbofo ono pe na wo ho no ma ni kunu no obrisia no apete ono pe Freda Afriyie and then say wo the party we so video beto ho trend ba say ya ode ana anya ode sa na tie boboba kika wonsam yie trending news ni wo ya emfa nkrofo bi metwe wurewurem anka me hu ye wo se wa ware onyansa for sure marriage counselor we now church den semnimu and we are one na we ni say na ye ni say na ye Freda wa one ye be chirem say na wo chana na amade be chirem Freda Afriyie me na minim wo but when him say with the media no so one show me do video na bu video a chere wo ha na tie si wa ko mo papa video why dey adio ne won sam buruja ne won sam na say Freda wonya na wo social media na woman when ye twa na da pa betina video mu sui me be say me chirem na at the end of the day ni timu po aba be ne de cause me kasa me tuma no asi ni so adio me see the few bosom back where won't mean you na the asama kan na ni kwasen ko kan sa this one say one kan yi adio o ye sofo so ye sofo evangelist yeah o ye sofo man adio mi tie me sunsun nipa yem fa ne se obi mpo ebe ka na asem kire me a me ni hu kwa metimi dia asem na yem fa to ho yes obi asem support bi ko bie obi asem punu metimi dia asem na yem fa to ba metimi mbo nipa ni din se asum mesim po no so ko ware ajia ware mpo ko ware na me dey na pesa me ye me pesa me denigrate me pesa me ma be feeling less na there be ye nyesa Freda wo so fudie na kakakra wo so fudie no won wani ma disi wa wo kasa Freda wo so fudie na kakakra se pesa wo trending news wa show ya Freda Bible no be jato ho me kan ko achiro ani no jato oni kwa so chere na gina ajo me se Freda nhye na me tu mani si no so wan share sa trending news ye ni na ye be ye bi Freda wo nya ho di na Ama Mcbrown case be ye case study is am for be no adi ya fa ni se bia me say Freda wo nya me na be ye me aye me na ko wani ye me what are you going to do with them bia me no wo ho no ma you know e bia question mark wo no wo bibi kan na atro me na me de me hu mpo na me si e bia na ba ko fa be ma o ye chi o ha ni se dia na he ya wo ha o tie ma me Freda asama o kana like any kwasa oba o ware be ma I mean o chewa na say dey wo si ni se mutu adi o be chire mo no ya bo aware
ye bo aware no wo ho aware nhyehyeye no Freda and oma ye aware nhyehyeye ye ono Freda na di code ne ba ye kira afia ye pass alone ye pass alone Freda it's a Freda be kyerem ema ye say aware no ko ware and wale small boy and wale way so was so be kyerem aware so be kyerem didiem obetchen dem okwan be me kyerem didiem na me kyerem say be ma wone ne te no kwan be no fa so ne wo ye ne kwan so ano no be ma wone ne te no kwan be so no fa be ma no wo yira na woni yira sa na wo kwa je no me kyerem so o kyerem small boy o kyerem obi enini eni be kyerem Freda onya papa biasa wontini biasa sa wo so wo ye sofo na wo ka won se ma Freda kan fanyansa to wanyini ye nyansa de fanyansa to ma wo kasa na ho ntew hwa miti ye mi esunsun nipo ba metena ase ya how am ye ma ade ho e different from how a true enumera me ye me church de efa ye se miti e ba se bia ma dress say e bia dru enumera mpo a e bia mebo suduku e bia dru enumera kwa ma sa atare po miti mi ne de enhye because adie na wo ye na baby kuro na na me di wo dwa se wo ma ye hu difference no ewo mu Freda ba me cha na nimu so ha sa akwada wo de puanya na nimu de ni se mount afaja to abegina wo kyerem asa o kwa le personal na bi asa na Mcbrown no ko ne dien oh da bi asa ademu asa o kwa le personal friendly asa kwa defo obi fun ko bi zum fami and ye fun odwa okay ne dwame en dwa krante ne dia ye mpunam dwame en Freda onye pepepe bi asa wontene wa ye question mark on do obi ape no de kakabo Mcbrown wo be kire wo nsem na nyansafo betie wa jai edi gbogbo ne comparison no wa ne papa biasa say ye papa so be kire bi nti ama na ye papa say o de nkrofa wa ye be ye mfato e Freda bla na be kire any wanim din bi abasa ko kire say wonim ka wonim ye no papa be na wo ye papa be na wo ye muni na tenten wo twetwa to so mo sori a hoya danda na pesa mo chese mo na mo ye mo na mo tene Freda me se wo nya papa biasa enti emfa na ma asem ko betimi aka se oh e bia you know nti si ano ye wo ma bebre wa ha o ma kwa wale mema enye o mu age ma bebre wa ho ma o ma wale mema mo ye dwama mofo de o mo ye bia to please bema no emfa as you imagine because enipa na o yes ade wa money dini ankyere se nipa so me so bentene ene won de o kan no Freda di so ba ni o na de Freda o ye nya oh ene ja me se Freda ho Freda ye nya chum ni me nti kwa be so ma so ni di so also o preaching na obi a preacher na tese o den obi a preacher na tese o yes of mama man evangelist e first of mama bi a ye of mama na we di definition ye ka of mama ankasa e wo de ye kire abegina ayi wonim de den no mama de den dia abegina ho no nipa wo ka na ase wo ambodi edu na ama de so no wo di wo be bo ye be kire wo mu Freda wo be bo dia ye be kire wo mu ye be kire wase itu de ye ho bobo ajole wo nua ba o e na Freda person o chana se ni ye show and ye ba twa bia ma se de ja unia ba no no feel bia de na na almost so se ye so ama nti na mo so ye so Freda se one show we ye na sa wa gu fi na wo si Facebook na wo di Freda se one show we ye ni one show we ye na me cover go me too many so a wo hu ene so na wo nya atwem kasa wo nya atwem dodo ana nya atwem sa ana ne nsa no kan ni ma na ado be se wo pobo nya atwem this woman is number 1 oye number 1 oye nya atwem crocodile that John anya as ye preaching or to nani so the funny preaching ma anyway or to nani so o preaching no who say wa ba page na sia no wa share that divert preaching no the who preaching medium no social media Facebook okay, to be precise okay me follow medium this say what to see more TikTok what be jene women na academ won bisa me record Freda bisa me record you me tuma no asi so no wo be Freda adia me ba be ya wo no wo de na na mani boni libie na na ma na oya me na ma o oh na enti ne kwa so bon Mcbrown de ye ne fato ne kasam ne bibie ma na adiotie Freda kasam meti o oye nchechre wa boni pa konidi good so boni pa na oye nchechre ni they still stand to be corrected good and then na na ma wa de wo di be sha wo so oye ne to
Uchem. Na mano. Debi o tibi mi tie. Ebi a me bo me life bia. Wo ba wo say me kunu bi jina. No. Wo say me boy bi jina. No. It is a me bo me life. Life no me bo to look good for myself. Me bo so that at least I'll be presentable. It took them say na ma kwa me toa. And now my boy baby, and not because of my husband in time. Me, I believing in myself. Oh, say na na catch the so okay. I know the person. When I want to in father for. Oh, I said. I need BA. Freda the need BA. Never say I can we also need when decide. Freda the need BA. I want to be father down for. The need BA. On poor yet. Nana to me can be chemi na ba nana to me can be so on poor yet. Oh, when I was so the so media so and your phone. Oh, there be on so nana don't. Me say only kwa farm adam for Freda on poor yet. Yeah, pe e ma o ma poor media so Freda won ka ho. Ma me for ye man for ma poor media so. That actually ma wa poor. That actually ma poor Freda fi on poor yet. Facebook one. Ajo ya wo me say ye wo ma me for ma poor Facebook one. Me bo di nchira me say ana ma bo ba akudi me se Freda fi won poor on oya ma me bia won poor o be so oya no ye no young girl what da hon ma se wo preach ko sake kan kwa no keka oh that be it's a fool na some okay edi ma for ye blogging in some like your friend say your man for be tie ni say because say no one can the fact say bloggers if I won sem na engofo ebe gu so no en just say ebu nyansani o se bi si he. Sometimes it's Mikasa, no biaba. Wisdom is speaking. Nice. I like her. Down ko you better. Who is this? Yeah. Sack her. Do this. See the first way you video don't go be guso no. And no interest who can answer sem. Okay. Obi one more person genuinely the person will not be honest with you. And me see her say me na make kind of credit Freda. One is not catch Freda I feel for himself fully free media no so no. So we are suffer. Na me dey publication it say suffer ma wasam one. And I said, "Ya, why am I going to Freda Afriyie na ase? Ekwaje ntete, ekwaje nkyerɛkyerɛ. Mu okay so the masam. Freda, si ase grofo ba ho no mo de asabetu wani ma na de ada no twa apia. Ya ampa na nya ampa. O say when dey call so obi ka che o mo ni papa ni di. Na wo so mo ni papa ni na ma asame. So my problem, see, my problem is umbo pinudin. Then na upesa wo ridicule na nama by saying say only to na wakwa ye no impress ni kunu ni so emfa bloody foolish what is saying this is a friend that's na dream no it is a memory no from sir oh sir Freda o memory wo from on poy oh there be me call the person me personal I said no call it dey oh let me say I am fatum bi no ye ene ye so me ye fatum na me ye den ene nchirechire mu ni fatum ya na me ye no ebia na ti ayeye see ye discussion and ye debate ye discussion and ye wa hase ye trending news okay na Freda so ye trending news and I feel that say o ye den oh ye trending news na se no ka no ana wode ye fatum twafa baby ti wo twafa baby ye so ye twafa baby ene ya kofe ti yesu ya kofa ti yesu ye twafa baby na yesu ya kye ya ti ye ma ye 2 cents it is some Freda wa ti mi ka se na ma ya no to ama eni kunu so enfa me so na wo ka se Freda woni din wo body so for wa ware oh there be na abusha some na wa ba so na wo tie ni a ye twa ye ho bia ne sentie Freda Afriyie ni nsam na ode tu dwa no so for mame na ye ba wasa to so ye dia ma ye pa na afa amanfa ba so no mo nim asam a mame Freda de tu dwa enti mo a mo hwe mo ho tie ye no wo de teku na gibre Freda Afriyie so for mame asam ode tu dwa no ye twa ho ne ntie mesisi a ye koba wasa atoa so e de amaye me persist bi or Virginia me say me pe telephone number na maka no kura nyina de a kire sister no sister ni ye penin sen guy no the woman is older than the guy but sister no ene be mate e wa abrochire America krom ha na be ma ni nkrata oni be ma no wo baba ko inse say obeye nkrata de ama boy no wanye ena wo hia be ma tenten na pempe mapa obi kan ne ma no ena sister ma boy no fiancé visa e ma kwase ampani boy no free Ghana aba America krom ha wa ba bedu oba bedu ina o se less than 3
obedu ya na sister ne ye omo ye awade sister ne chimie ne se na sese nka omo nye engagement wo Ghana boy no enya ne nkrata no na nke sese wo ne boy ne nyina nko Ghana na omo nko ye engagement na awade ni ndimu ewa abusua nim but because of say oye Jimmy for ba sesa mema ne ho abo ne ho sunti na ombu ne ho se ne ho ofe oye mother of one to won put on itself together or woba or drink kwasi ado ho or drink se be maybe si wodo no abrantie bia wo ye pani me boy ne catch me sister ne see ni 8 years boy ne catch me pain sister ne see ni 8 years o catch me sister ne see ni 8 good years na one person sister no boy ne catch me na wo hu me da o onhia me da just ordinary telephone call telephone nkoma obi interview obi ede ne ma me say me live in adwuma wo New Jersey ha man yenti na wa start bo oba ne biography time sama boy ne kan me your oba time buno mo conform mo ba de ne yedi musi me too fi say wo your oba no wanyini never in your life ka say age is number one said na Ama Mcbrown wo bre and there was a sunny body or ye ne ton or ye way she's doing everything just to please a man not because of Nejuma wa you not because of ntade a wo de be she or ye bibia wo re friends say gastric bypass so said e no be no di nkan kwaye ne first sane ye be ya wo be ye ketwa odidi kakra bia na wa me and na hwe ye nua ba na Ama Mcbrown a very beautiful young lady na na matwe e de na ohia wo wiase and na wa kwa kwaye ne ton wone wa kwa kwaye ne ton just say what person one ni kunuma so any age but age is far. Don't buy stress to yourself all in the name of Obama, and do not buy a stress for yourself all in the name of Oba. Me persist be somebody Mama Freda Afriyie in some of the 2 day and abujafo na ebusuan so bi a chechero ma bi ka ba go guso kasa na ja etwa na no ahefo na ba so no na monnim de ekọ ebinum kasa ebebre so wale omo a sabe omo eji no fo mo so fili kama chele kama and wasema oka no enye obi ade nsa but o isu na Ama Mcbrown ade afato na ka ba go so eja ono so ni abra ono so che na adwene fa ba chero guso kasa amafo na mi guso kasa Freda ti won fa ni kunu mechere o de achire so not have the media o de neba media so on fa mechere no mechere kwan ya ofa so odi nya ba eba no okay ye ni so firi ho no on hwa ade no kan grada ase ada gada wa ide so we see da grada ye mfa to ho so my Patricia odro esiama odro sorry esiama okay ade no fa ni mfa to ho ade so betini deny a case study I don't know to me fanny a case study say on our small boy so then the size no add then and the Freda nkoka Freda when you the din what would you was so food no me say emma munyam shemba wo na ose so ye sopo a men munyam sheb na ono ka che so wo bre Freda sunyansa o ono no ka che so wo bre o say ohun no sunsun no o sunsun Freda no wo sunsun mi hu oh ade wow ha dia sunsun ma dia male ko pa be ye sunsun ma na dia sunsun Freda you are do fino e fina na amaso Freda tetie no za me kwa mboko ama you are no fino e fina na amaso wate Freda nessa obeto kakanka Freda you are no fino e fina na Ama Mcbrown so se wo so your ba na wo na ho oden ukura no fo na wo niema ahonya die se de ada no de be cheche no mo kas na ade be cheche no so so wa ahonya die a me se fa grada ye mfato ho na ye hwade so kasa fa evangelist mama part enye mfato ho na ni mo ha so no make kasa agrada ni media no so so wo mfa ni mfato ni hade ade usu ke bibi besi ala bibi ensikura mpa grada no be nyan kofa mama ko ama bon didin wura grada ni lenmu oni ni wura ono hwade Freda sonya me na mesrawo we dey fa grada di be wudem ka wo betika wura ukwe so na mlebu su yen so chensa right ebusia ogusu awia the party show so ha Mama Freda Afriyie soft mama ene nsem a wode etudwa
so this soft man, so I just open to and say, not to soft man for you. Oh, okay. And I said, Shady, my against Chiranquay, Mammy Freda Afriyie, somebody else today. Also, against your own, say. Me that say, Mammy Faith, the case is on a chair, I shall for shares. When you are Joseph. Yet then Yamias say, a fee. Yet that's the thing, come, Yamma and Quatinta now. I said, your dear shall say, no for inquiry, yes, Amen. Me the America try Ama Mcbrown and say, ne kasa me bi no nkeye. Ne mo baby a me di ne ho ya okakra eye maame eye nana Ama Mcbrown a use no as example. Ye won krofo bebre a sebe wo media ne so a se upo bi e de use a me hu ni say efa bi no oye mistake so o use no as example. Ne nti America sa ne say nana Ama nso ye obi ye. Nana Ama wo family. Nti ade a ye de ye wa enye wo den enfendi obi. Okay. Se nana Ama koye ne to enye usika no kwaje yo de koye ne to so onye ne to onye omeha wo ma wo brabo mu me country wo se e bia sebe na busuani obre ewo eye ejapade a okom ana se e bia wawe a okom no owo haw bi omeka so owo haw it is say wo no wo haw ne sen oh no me hu ni say okan na way a no nim say microphone so betimi asoso esrani abasa. Okay. But me who ni say okan in a way I said their video no ebe trending. Okay. And nti no kan na but e ho no wanyade. Because nana Ama eye nhwesode e mankrofo bebre. Me say ameti high. Oye nhwesode e de mame. Okay. Nti me hu bibi asabe se meka bibi kura na. Esese me kan in a way e be favor obi a wo hwe me because obi a oye nhwesode ma obi de yen use no as rough enka nsem bi asabe e beto yinti dua ebe ha obi. Okay. What I say? Inti ahone de ya won krofo bebre de bia meka say age is just a number. And so on can say what can see age is just okay. Okay, yeah, fine. Ye nyina ye nim ye kan say age is just a number. Ye nim me nana me beto me nana onya 128. Bema no ewo em say oba ne nyinsin bema no. Okay. Ba hell one tonight in a way, near Crani. Okay. It was as a baby as a gromano, means almost started to say as a moon or many so. But the Antonio, I will let the weird then and talk about our real. Okay. Why not Becca na worry and talk any? Okay. Our real wizard the hair who cost through back to form. Our way and talk but a bar send out a Samusi Soveno, Uncrophone in an ete, and I wish I'm cook a Soveno. Now, man find our way metal out. It's me nimmy a sabe. Obi abawa na aso peso use na mama. Oh no, who said ya anybody and answer why I don't know why anybody. Eba the media me so ye won krofo bebre a o my body. Of course. I think say no na me show video bi a me pu. Lady be me admire ne pa anche bia na mu so no so akoye bi. So wow. Anyway, e fair. Who ni sika wo se adro nya. Me ni ha se me condemn me obi. Ono no de ne body. Owo ni sika e no be ya o ha o ne se. And ayo no any personal life. Inti me ni ha se me judge obi so wakoye ne body wakoye say inti won so sa wo hwe na bia ye ofa koye bia me nim ni inti obi amo wape no me de besa na ama obi amo wape ai se covid dey buy obi gbo wakakra say wanya covid adan covid ne ma ne mo na ye wadeda ye boy ye wadeda Okay. inti me nim ni inti ama mi we ebe use no me ene ye ba ni so ogwama ya amase ebe didi obi atam na emom ye sere se kasa bi wo ho a mo bi yusu obi a wo ye nhweso de de ma obi ana afezi wo betimi awawe obi a sabe wo age ni ku anim eno nkyere se because of anunti awa akasakasa emem wo ye den nti ono o kyere me se na wawe otim na akasakasa anim ye ni nkofo bebe o ma ware young o manyi enso o majai o munyaye se de na me de me na na ye mfato ho na na o mu ware almost 50 something years no mo ware so omoko ye omo solve omo solve oba na nyinsin be man eno so ye nti eno ntwe se so bia kwa ware a na eno chese so ware ni tipe ade memete way me be ware there is no way am ware obi oye me age da what you say okuna ale no kwame na acho o ware obi a age mate why so yes me nim ye ntia
Meaning, me worry me age mates. O probably our chain over me. Member worry 30. Member worry 40. Me worry from 15 to me other Roma. Hey. And I go from phone over here. And phone money if you know. Show the document pa. Oh yeah. Oh, so also probably our winning. Don't pay the age no for. I don't know pay. Somehow. Peja nine. Be say. Kwacho. And penny for And penny for put on my tete was. Okay. Mo pay asset. Of course. And I'm penny for no so when him say the crammer. When him say the age in one so year young boy benje. What I say into all kutawa upoli kra what's onya yankonu poli just the way of bed down say handbag na ya na efe keke. Okay. What I say into me bisano onya bianko wompe. Onya bianko wompe. Momo ma ya na titinsin kokoro wa frona bra bam no mu behu ya omo ma ka se ye pom ye panicho. Me on me na tinsim. Ya na me mama se betwa da pa bia. Me na ma tinsim omo hu ya na makatokoto mani. Say ye be disappoint o man ye be ye disappoint o momra out. Momra me da wo me na pa me. We so your like obi a usa anase be oba utuensi o kan se o mpe bema sabi wanyini esen no of course like bema wanyini sen no sabi we taste no abi a wotumi se bema wo de we bema wo de woni ne kwa bontena o mpe mempe obatete me o sura ateti ye se yo bia so obateti wo bebre na mempo how me de simitrim na do me wale nya fi said that could be something so they hadn't in our wale okay and young guys ne ba mempe open o mo yem penny yes okay you be kra me yes mempo how it's madam you onya ne okaka no onyai so nko obi afuo mu a ma ne meka so no nko na afu eson obi so esu di nachi na nama wawe minim ntia obi a no mu yusu na nama obi a no it sabio ayo mu yusu di no mu nko mo tekama na because na nama ti we won fa na wawe meto abonte na nama nka njo so hia ohaw it wuna wo back to as ube yusu na nama no check wabrabo na te usai oh they be say what checking magro say magro hu na man na nama be ka che ni so hu na man oh we say friend da ba no ka che ni so hu na man rather no kram po the ACT nkrofo de enti minim ne enti asabe ebinom petrending kakra bia wo trending kakra ya wunya ye wumfa ne saa o ba sa ye ntete onya de oye na mama ye obi a me de bia me ka se obi a sebe ni nufu eso amansan saa nipa no ka na wakan obi a ni nufu so amansan ebi ti se na nama ti we one Africa. Oh, the person they say you share issue and I say you share personality. Oh, maybe I'm poor something. That's my background. I'm making man. Sunday friend and I don't know catch and say Hano. Oh, Bibi Hano. There be okay. We crowd up and Nana say. Nana emfa ne how be a mabo. No go on few. Oh, yeah. There be no one we bring put. Oh, my can be here. Oh, my want to make it. Until who how me say who obey in so so the biggest trend ebia so for free ebia bo hunting work ohun dai na mama bonti mesu ye fi say na mama wole mne tintin nyina me ni twa na mama won krofo apani kunkobula ka to awre no me say mami kra wo pe na mama kun abula ka to awre atafre me say minim nyentia sabe obia tu na ni na nama na wa wo hwe na nama hwe dama odi na chi me say na dem aka me say ajo atitisi makumam that was almost 4 months money oh sir me nam tudu ko tudu sem ko taade me hwa mu so me ni just nkrofo bo strength me ko pe ana me hu so ahine panka sampa panka sa makuta de tata na minia na bibi me say makuta be sero no ana make me say nkrofo ni bebre o na wo ono kwadem omo ba no odem sronko na slippers nice slippers down slippers bi a shadow aya normal
one ibia o na me say ne ho perfume to go afa mi gira ho na ma jelly say na me say di na tikaka o dan na me hwe na me say aha That's what I'm doing. Oh, me say who ni andi okojo ma kra no. Oh yeah. Then you ya won krofo po o okojo ma kra wo. It's Freda de na your kind. It's your time. Oh yeah, sure. Because when you na mabula ka tu ya nko better free. Me didn't say wo bia na number. Me say Freda nyana na mabula ka tu ya nko better free. Ami onya me ku a na ma ku ebe me ya nko better free. Oh debi. Better free because who be ma handsome man. So for me yes sir. So for me ni eke jaman for na so for me dodo na jaman ya dokuru wo bse dokomo a. So for me for. Me say as of me for. Jaman adokuru binim e na tete si na koma ma wo hwe ya mfa ma no e no de abesi abonti besi obi ku hu o. E be ko obi awawe yesam. Na ke yesi oba de wo sieti awawe. Nka ba bia wadu ya waduri e ya wawe siesie na wo siesie nso a wo gina ho ma asomdwe. Da bia me hu asnyame ni pose nyame ni wa e ya mo na mo wo ho enti mo na mo wo ho no mo gina ho ma peace enti mo peace na enu nie se wo ba use obi kanta cross e dia kanta cross Osuwa wa be nya papa that's na wa ya kra nya papa asem mo kwa ne personal for Facebook me follow me sa wo be hu nsem e ko fa ni na wa de nsem etwa na da pa ma ana no be ko bi de kura pan of aso kro di nya obi kunu aba na so no kro bi kunu me kan kro ne chiro na so bi kunu na twe ne sra na basa na ko Facebook no twe ne videos ni bia chiro jo mu twa na da pa me yi na so bi kunu na we obetufu na obi abefa enti we wa ye na na ma ona wo so wo kan na asem wo kan ne papa no obeyi papa na de papa nya de ko sra he me mo sorry we ba try for about sabe no yes am try ho na yentie soft man Freda Afriyie embrace a ne somebody to dwa no a eguso a yebo hu wasi yoraja afre na oba so no nya bintin ya nso tie na somebody to dwa no na nso efo agenchire ebra ewo djuma edi esom aha di sande ne bronya chede na de koso na tapasan bronya chede no eguso a ekoso de dende enti unfan sande ya of course sande efabla ye twa ho na aja yentie Freda Afriyie soft man ne sem o anapai aja no ma enfato no okobo na Ama Mcbrown de na Sami agent ha akra aja amafo ye bobo ho awo studio no ye ntwa mo ntie mna sisia me persist bi o Virginia me se me pe telephone number na maka no kura nyina de a kire sister ni ye penin sin guy no the woman is older than the guy but sister no ene be mate e wa abrochire America krom ha na be ma ni nkrata oni be ma no wo baba ko insese obeye nkrata de ama boy no wanye ena wo hia be ma tentenya na pem obi kan ne ma no ena sister ma boy no fiancé visa e ma kwase ampani boy no afri Ghana abrom ha wa babedu obabedu na o say less than 3 months o mo wale obedu ya na sister ne ye o mo ye awade sister ni shimie ni se na se nko munye engagement wo Ghana boy no enya ne nkrata no na nkese se wo ne boy ni nyina nko Ghana engagement na awade ni ndimu ewe abusuye but because of say oye Jimmy for ba sesam mema ne ho abo ne ho sunti na ombu ne ho se ne ho ofe oye mother of one into one put on itself together or drink kwasi adoho or drink se be maybe si wodo no abrantie bia wo ye pani me boy ne catch me sister ni si ni 8 years boy ne catch me pain sister ni si ni 8 years o catch me sister ni si ni 8 good years na one person sister no boy ne catch me na wo hu me da o onhia me da just ordinary telephone call telephone nkoma obi interview obi e de ne ma me say me mpa live in adwuma wo New Jersey ha man yenti na wa started bo oba ni biography time sama boy ne kan me your oba time buno mo conform ba de na yedi musi me too fisa wo your oba no wanyini never in your life ka say age is number one said na Ama Mcbrown wo bre and there was sunny body or ye ne ton or ye way she is doing it just to please a man not because of Nejuma wa you not because of ntade a wo de be she or ye bibia we friends say gastric bypass so said e no be no di nkan kwaye ne first sani e be ya obeye ketwa odidi kakra bia na wa me
And na Shayenu ba Nana Ama Mcbrown, a very beautiful young lady. Nana Ama Tuwe, a dear and oh here we are say. And now kwa ya ne ton. Wane kwa ya ne ton. Just say what person one ni kunuma so any age, but age is far. Don't buy stress to yourself all in the name of Obama, and do not buy a stress for yourself all in the name of Oba. Me persist be or Virginia. Now was started what Obani biography and time some boy any kind may your buy airtime. Buno. Mo conform by the end musi. Me too for so your ban when you never in your life because say age is number. Once said Ama Mcbrown wobre. And there was a sunny body or yen or ye way. She's doing everything just to please a man. Not because of Nejuma wa you. Not because of Ntadia or the best. Or ye bibia worry or friends say gastric bypass was said here. And no be no din can kwa ye first. Send ye beya obey ketwa. O didi kakra bia no ame. And na Shayenu ba Nana Ama Mcbrown, a very beautiful young lady. Nana Ama Tuwe, a dear and oh here we are say. And now kwa ya ne ton. Wane kwa ya ne ton. Just say what person one ni kunuma so any age, but age is far. Don't buy stress to yourself all in the name of Obama, and do not buy a stress for your me. And some na Freda Afriyie and some of the two Jano and a Guswaye Wobo, our studio Hanum. I was so bad, so now so and someone will cassa if I ubebia make casse or Kowale Bemano or Onion Esseno. No more Anaja. Freda Afriyie a yen and Fatum, Ama Mcbrown at the yen Fatum Pia, and when some sorry Buja. Say Nicolas and Cassa, Nicolas Wesa. I will have go so. Sorry, said the would two also don't pay or be a shot, and I saw Pablantia was shot. I don't pay the way listen war. Mamma Freda and some more kind, and say, Kabia, Umuti, and Kabita woman, now dear, obedient, probably was a source of Yadano, do a pet and office obey. And Nicolas obe a year never one so, or the little becker was in Nicolas warrior. Okay, me that's a question. So they are coming. Obia de no. And obia ni ope. Ninsam no be kind. Boni ni mo. Efe bi no me kind say me ni boni. Na mom boni e woman say who use Nana Ama as example. Okay. Upa use ho as example. Okay. And no me problem. Okay. And after so me ti hai e wo dia me pe. Yeah. Me ti we me taste. Enti wo ba na wo nya me taste a wo ye den. Makoma no kra ensom. Baba ntokwa ebejensem. Okay. Inti wo no obi anim said ya wo pe, obi anim be ma wo pe. And eno nkyere se e bia mani miswa. Inti me kofa young boy ana me kofa young guy, obi a wanyi nsem a me de me be say na say me be ma ne pressure na be ohun se miswa. Eno no so abeka cha me so pe. Ana me so mehu bibi woni mu. Ana me so ma pene so, ana me ne nam. Awawe ya kire me se awawe se me be kwa awawe nya tra. Awawe ya se ahwede. Edu ba bi abeto ne de. Edu ba bi abeto ne po. Edu ba bi abeto ne nkom. Sa na awawe ti. Ti obi anim se awawe de wo ye den tokwa wo. Awawe kwa de mu hyem na ntokwa anim a ese hu se nya de be yie. Enye yie. Enti se awawe no estarte sa in a way no de na se me ye. Bia Nana Ama nkoye ne to we de me so me say me use yes sister na asem na da so nti asese ye ka wan koye ne to say because of Bema minimo bia wawawe ba okwakoye ne to kra na ne kuni ana se filamu nyina ma ye ya no ma nyama ye ayi sama sama kra so akoye sama akoye lady ba ku ika ho na ba mo kra so nyina mo gu omo nyina Some hills, say I'm home. Debbie, I make her say, body no a yawodia. Who walk away what a wouldn't win young coupon Tamos, young coupon of wall. And Bible no crown so I said, thou shalt not judge, or no young coupon on a budget. It's a woozy musing. Nana Ama Mcbrown just okay too because of Maswell. And you are grammar swelling. Yeah. Minimum be on any that's sorry, or sorry, our was me to cramba or buy our coyer. Niku and no choice of Koyama. That big.
do no afele ne body say dia me nyonko ba ko bi o say nkrofo sere ne body nti ono so be akoye ne body wakoye because of bema na mom o yese dia na koma ono abeso say first no need self confidence say wenya self confidence nti ono so ne dia no what you say we need to go say am me so wo shona ofa akoye bie na munya isa dia so so ma be no kwen oh yes na so for me for my bobo of my o my omoto okay so ye need of my for wo Ghana how makoye omoto okay Mr. Tibuba membo e bi nya sem ye wa sofu mpanimfo asabe nkrofo nyina hwe wo mo Ghana ha a wo mo yire no makoye omoto wo mo start ye hu wo no mo nito nso ne omoto awuhuru so the Ghana dey omo so nka say ye kwa wo ma asabe wo mo woto a ya sofu yire nom asofo no mo na edi to akese eye to akese na na wo yusu wo omo tu ata ada na amanso iti misra so bi kwakoye me to no nkyere say because of bema and na amanso me kan cha me so obre wo na wawe because na mo on like hwe e woni wi ase obai na ma betimi agya ya wawe nyo no kwa ne first person na wagya wawe na ma betimi atena wawe ase nyo no kwa ne first person na watena wawe ase ate iti wi ase mu no da bia me kasa ye dia wo beto enye nya manfo beka meti wa me ye dia me ho beto me nya because of me ye bibi say me di be predi bema oh in a way sometimes I first over dressing but I don't trust that who ye bibi ama bema because bema no say na ni wa want na ho e 11 into one nya yi say de obi ye bibi ase me ye bibi dia no e wi ase muntimi nya bibi predi obi da age wan kasa ho it ni sam na obeka ye ne de efa bi no eye efa bi no me eye pa nkaiye na mom na mama no de ne beta age ye no ni problem okay because ye won krofo bebre obetimi ayusu obi mpa umodin oh ye hwe ye nuano mu binom o masisi ebinom timi akoyi o mutu because of mama and no kra toma viewers na viewers enye o ma adwimu hey enka ukra de usi mu say enti waje ne dia thank you enye ono anope yese kokram amfari so obesi wo hwene so a wo so amfari so wo so de ata ba beta so enti oncho na nsama ye bedu imane mesim bi okay kaba ba so ma for last one yi ba na ja ye fa komo twene bra me last assembly say freedom fund kunumbra na me last assembly say freedom fund kunumbesi wo na omo so ye mechirem kwa mo fa so odinya na omo ware ye na kawa na ehye no so wo mechirem si ye ware no na ye noa na ye de hye na noa no koto hye ye freedom mechirem sa ware no na ni je na ni kunu so na ni age wo no ho no hwinim dia ene ye check ne wo se hwinim a ene efi na ko ye nkasa ntia freedom biem na mom se bibi wo mu dia ene ye hwe no afena na ma asem ama me ya asem fi ko no wote wonye papa bi asa Freda mi kan bia wote wai wo ho onsem wana ne ho ni nsem wo Ghana ha se so why you ready so do bi aware be ye mfato wa Freda ye shase mfru dia so as a contestant number 1 Freda Afriyie. Thank you. Abusha oguso ahwe eye Adefa TV na he na eye Mama Freda Afriyie in terms of mama in some on to dwa na bobo ho awa Adefa TV aso ramfo also do adwen kire eba ya me hira wo yie pa na samem se producers never bobo sa video no ne de video nyina abawie producers mbo aye Joshua no to no to bia kama ede ma ye ebo aye ma mede no ba kama ya me tell you from akosi adwuma no from agio manager ho yi Adefa TV na mgo so amohwe tatasen no mo na aboaye bronya chede no onfa on send o de ma ya send na 28 December ya no ana eye akrade no eba na wiye nti mo amfa send ye no mo mfa so na mo send brand 10 na nyame inshiramo send go so de tatasen send ska ede ba fi yenti Freda Afriyie na fi komo no enfo na nyina emrewe yakra mo nyina wa Adefa TV. Me say me pe telephone number na maka no kura nyina de a kire sister no. Sister ni ye penin sen guy no. The woman is older than the guy. But sister no any be mate e wa abrochire America krom ha. Na be ma ni nkrata. Oni be ma no wo baba ko. Inse say obeye nkrata de amaboy no wanye. Ena wo hia be ma tenten ya na pempe mapa. Obi kan ne ma no
ena sister ima boy ne fiancé visa ema kwasi ampeni boy no afri Ghana aba America kurom ha waba bedu oba bedu ina o say less than 3 months o mo wale obedu ya na sister ne ye o mo ye awade sister ni shimie ne se na se nko o mo nye engagement wo Ghana boy no enya ne nkrata no na nkese se wo ne boy ne nyina nko Ghana no mo nko ye engagement na awade ni ndimu ewa abusua nim but because of say oye Jimmy for ba sesa mema ne ho abo ne ho so nti na ombu ne ho se ne ho ofe oye mother of one into one putting itself together owoba odwen kwase ado ho odwen se ba ma bi si wodo no abrantie bi a wo ye pani me boy ne ka chem se sister ne si ni 8 years boy ne ka chem me pen se sister ne si ni 8 years o ka chem se sister ne si ni 8 good years na one person sister no boy ne ka chere me na wo hu me da o onhia me da just ordinary telephone call telephone a nkoma obi interview obi e de ne ma me say me mpa live in adwuma wo New Jersey ha ma ne yenti na wa start bo oba ne biography time sama boy ne kan me your oba time buno mo ko form ba de ne yedi musi me too fisa wo your oba no wanyini never in your life ka say age is number won say de na Ama Mcbrown wo bre and there was a sunny body or yen or ye way. She's doing everything just to please a man. Not because of Nejuma wa you. Not because of Ntadia or the best. Or ye bibia worry or friends say gastric bypass was said and no be no din can quay any face. Send ye beya obey ketwa. O didi kakrebia no ame. And na she yen me ban and Ama Mcbrown, a very beautiful young lady. Nana matuwe, a dear and or here we are say. And now wa yen a ton. Wone wakwa ya ne ton just say wo pese woni ni kunuma so any age but age is far. Don't buy stress to yourself all in the name of Obama, and do not buy a stress for yourself all in the name of Oba. Me persist bi or Virginia me say